Welcome to ShaniGang, your portal to the vibrant world of the Xitsonga culture, language, and heritage. Join us on a journey to preserve the essence of Xitsonga, one story at a time. From the rhythms of our traditional music to the wisdom of those who came before us, we dwell into the heart of what makes us proudly Xitsonga. This is ShaniGang. Eso. ayisungula kwe vona imitshato un'wana ndi imitshato i lovola abakhava a ri ku lovoleni ku na papa yin'wana mi ta yi vona loko hi kha hi a yi twisisi malume yin'wana laha ya sisi yin'wana va kha va ku tisa hi lava homu homu va ha lava homu na sweswi va ha ku sungula loko va ku homu so swi rixaka lerin'wanyana so mani mi nyika background before mani mi nyika background va nge se fika so what they have tried to do namuntlha I ku la ku zama ku la ku imitate micato wa xintu ka rixaka ra Xitsonga na Maxhosa ha swi tiva ku masiku lama se hayi vo DJ Jepa va tikuma kha va teka kwahalaya vo Maxhoseni so a va zama ku la ku dyondzisa tixaka letimbirhi ku Matsonga ma inanisa ku yini. I think the second part I ya Matsonga leyi I ya Maxhosa leyi ha ku heta ku hi vona swi hambane kule ngopfu na swa Matsonga a ku yela nchumu so hi ta vitana a representative ya lava a va representa hala Maxhoseni va ta hi byela ku why ku hume tihomu to ringana 6 8 ve nge se humesa lovola say you can come in I don't want to try and spell your name, ne? Mingazam. Your surname. Let me try to read your name. It's not yours, but let's try to read this one because. Very simple. I'll start with the initial. L dot. Nkavuka. Tell me if I'm wrong. It's El Nkavuka. Nkavuka. The W is where. Mkawuka. Okay, Mfondini. Aw, Mfondini Mkawuka. Aw, thethi Xhosa Mfondini. So clearly no one because you're saying this is not your surname. So name and surname sikhuluma nobani? Igama lami ndingu Oyintando. Yes. Okay. My surname is Dobula. Dobula. Do you know what Dobula means in Tsonga? What does it mean? Shoot. Yes, also in Xhosa it means shoot. You know there's like a bit of similarities. Even this one was not similar. There's a lot of similarities in Xhosa and Tsonga. Did you realize that? Yeah, for example, I've heard this other guy saying that it was a woman. Yeah. She was asking her mother-in-law Yeah. in Xitsonga. She was like, Minjani mkhuhlane. I don't know what is that. Minjani mkhuhlane. Mkhuhlane, yes. She had a fever. Unjani mkhuhlane. Unjani mkhuhlane. Yeah. So we also say that in Xhosa, but unjani mkhuhlane. Oh, Fever okay. is mkhuhlane. The other one is the radio station. Do you know that your radio station is the same name as ours? Mhlobo wenene. Mhlobo wenene FM. Yeah. Ours is Mganalone and means the same thing. Oh. Yeah, it's a good friend again. It's what? Mganalone. Mganalone. Yeah, Mganalone. Oh, Mgani. Yeah, mhlobo. Oh. Yes. Amizimi ngahlangana zona mizimi Yeah, ne swivonile ku ri eso sa yi1. Ne? So hambana hi tindzimi. swo hambana hi tindzimi na tiyindlu ta kona makalakelo mzimi nga swi cheka ta khala block phena ta Ava wesa. your houses, the way you paint your houses, it's just that now people are getting urbanized, but the way that you used to paint your houses is the same way that we used to do it at that time. Mud? Yeah, mud and then the paint. Buchita. Yeah, initially you use more of pink in the houses, peach, and then there's like blue and greens sometimes. But we used to use the greens and the blues, not much of pink. Is it green? Green. It's bluish. We use bluish. Bluish. Something that The is sky bluish. Yes. the Yes. sky bluish. Yeah. So
is the same. So we have a lot of similarities between the two cultures. All right. So getting into today, what have you learned, or what is it that stood out from you from what you guys were trying to imitate or trying to teach the other people? Oh yeah, I think that's a great question because we're not teaching organizations Yeah. as in the societies. We're not teaching societies, we are learning societies. Yeah. So there's a lot that I've learned. For example, when we grow up, Yeah. there are a lot of things that we do not know because of we haven't reached a certain age. So now when I'm doing a research on, for example, the name of the cows, Yeah. because you can't just say 17 cows out of nowhere. Yes. They must have a certain reason. So I've learned that as Africans, we do not do everything just for the sake of doing Doing it. There must be a reason behind those things. So even if when I'm asking for a certain cow, I must have a certain reason. For example, when I say ubuso bentombi, I know that it goes to the mother to thank the mother because she has raised this girl and so on. So I've learned that there are reasons behind everything that we do. We don't do them for the sake of doing. All right. So you want to tell me that whatever that was transpiring there, it's real, or you are just exaggerating, or that's how your culture is? Phela I'm scared, in fact. Ngithukile. There might be some things that we decided to withdraw from them Yeah. because we do not have deep knowledge Yeah. of those things. Yeah. Because there are some things that are much sensitive in our cultures. So what we did there, it was real, but it's some of the things that we know, not all of the things Yeah. we covered. We did not cover everything, but the things that we covered is the things that we know of. They actually do okay, and they are real. Okay. Okay. Mshamleki. Yeah, no, I'm answered. Okay. But So yeah. I wanted to ask him, as he was the head of the house. Were you the one heading the house? Yes. So you were the one making it too difficult for the other side. I want to understand that part. That's how you roll it, to be stubborn, or bozenzisa nje bofuna imali. In our culture, the people that come from the other family too, Yeah. for ikas, which is ilobona, when they come, there must be some stubbornness. Even if you are not a stubborn person, but you must have those tactics whereby they must feel the pressure from you. And there's a reason behind that, because as I've said, that we don't do anything just for fun. So the reason is for you to see how serious are they. For example, if they agreed, when I was asking for 2 more cows on top of the 10 cows that they offered, if they merely agreed without calling their son, I would have said, let me minus 5 cows, because I've seen that they are willing to do what I'm asking them because they appreciate my daughter. So if they do it, then I must have that mercy of saying like, let's minus 5 cows. But I did it because they were stubborn too. Yeah. And they were here to beg. So both families were stubborn. Yes. Oh, Misalo and Nabalola. Yeah, he's very hard-headed. Okay, thank you so much. I think we're gonna call the next family representative to ask him some few questions. Thank you. Based on what you guys have presented today. Sir, you can come in. I mean, right and ngateka. Hey, ngatalunga. Hey, say. Hey, wafika ne wathi into ngesixhosa induku. Intonga. Do you know what Ntonga is in Tsonga? It's biltong. Yeah, sure. Yeah. Yeah. Yeah, Tonga. No. No, what do you call it? It was Yeah. Mkwaito. Mkwaito. Okay. You learn every day. Yeah. So before we get into things, I just want you to introduce yourself. I see the other the jacket that Musanda had. Is it yours? Which one? The guy that came in here, because it's written
what was that surname again? Kauka. Kauka. No, it's not mine. It's not yours. Okay, so you can introduce yourself, the name? My name is Bashi Jacob. My name is Jacob. Jacob. Jacob, yes. That's one thing that I want to ask. Okay. There are a lot of, if I can say, Afrikaner surnames in the Xhosa families. What's the cause of that? No, during the apartheid era, Yeah. like the Xhosa name is Jacob. Jacob. Just because the white people were controlling us, Yeah. so we had to change his like to favor them to Jacob. In order for my grandparents, great, Yeah. during that time, in order for them to get work, to get school, they had to change his name Okay. to Jacob to favor white people. Oh, okay. But in general, Xhosa surnames, most of them, they are more like Afrikaner Because of the influence surnames. of Ne? the African, yeah. Konja, where did what's that, 1850 what? When did Jan van Riebeeck arrive? 1852. 1852, ne? Yeah. That was the where they arrived actually. No, he arrived in the Cape. Jampan Riebeeck arrived Yeah. In the Cape. Yeah, in the Cape. Ne? Okay, this is a topic for another day. So I've asked that gentleman on what is it that he has learned from the other society that you didn't know, or what is it that you didn't know, even from your own society or from your own culture, that can stand out for you. Like, I learned like many Don't things. worry about them. You can make noise. No, I've learned many things today. Yeah, As we are from the Eastern Cape, Yeah. we have different beliefs. yeah. Yeah. So I'm from Gqeberha, Port Elizabeth. Okay. So what I've learned today, in terms of lobola negotiations, there are cows like that are required in the like for the female, just required. Yeah. Without them taking out theirs, let me say, Mathethe nesiXhosa. okay, sure. Bazi, bona baza nenkomo ezingaphi. Yeah. Like bazi nenkomo ezingaphi. Like they come from Limpopo, ne? Yeah. Like you ask them, how many cows do you come with here? I didn't know that stuff. Okay. Yeah. Back at home, I had a grandfather who was like a negotiator. So like I don't want to say it didn't tell me that stuff. Yeah. You know? Yeah. But my big sister was a Lobalad recently. Yeah. I didn't hear that. So that's one of the things that I have learned. Oh, In terms of the other society, how they do that arguing and stuff, Yeah. I didn't know it. Ne? Okay. But it's part of their culture to argue, like, Oh, to just to argue, just to go exam. All right, Siyakuva Mfethu. Tell me, or tell us, do you arrange with your daughter ukuthi ayotshela umphenyana ukuthi sizofuna how many cows? No. Or they just come and then bazobona khona? They just come. You don't even like tell the dog how many cows are we requiring. what if I come with short cows? Then we are getting out. You don't even talk. Short cow, You no? know, short cows, yeah. Awata batho bakuyiqonda amaqondwana. Of cows. Yini konde amaqondwana? Savannah and doing the information time. Ne? Yeah, So what but- happens if I came with you in your mind you wanted 15 cows? Yeah. And then I ended up with 10 cows. No, that's so far. When you have 15 cows. We'll come back again. So Yeah. we'll take all the cows back and then we'll come back No, when you will if take and the other man that You will have take put, it. You will take it. You Okay. will come back when you have the 15, complete. Yeah, complete. When you're complete. You wanted 15, you must come back with 15 to us. Hey? Aziakala, guys, whoever that's getting married in the Xhosa land, good luck. Eh? Singakagqibi Mfethu. Tell me, so if ever you want 15 Yeah. and then your daughter unomntwana, senza kanjani? Do we minus some or you stick to your 15? No, it depends on their like. I don't want to say argument and stuff. It depends on that side. Oh, if they can okay. negotiate with us, Yeah. Tina will just say, okay, I don't want to say fit, delete and stuff. Yeah. If they are willing to take out, like, just take out. If you want 15, they just take out 15 without negotiating. Oh, So we want more. Okay. All right. So that comes from them. From them, yeah. So if you say 15, they have to now tell you that no, but your daughter has a A child. trailer that she's coming with. That's why I'm saying it So depends now on how we'll minus 2.
And then that's where the negotiation starts. Does, yeah. Oh, okay, no. You must negotiate. I You must think- hear their reasoning, like for taking out 2 cows if they are pregnant. Oh, okay. Their reasoning must be like, you Ne? must hear their reasoning, yeah. Ne? Okay, no. You can see. Let's hear from the other men. If Thank you, sir. yeah. Le DJ Japan tanyika ngwena me ba botisa later. Mo fam kamtana question. In fact, Chin lap. Hey, mina ntazambala la Utata sushimani. ohluphayo ufuna inkomo ezininzi. Uye lo ahluphayo lo. Uwe. Bathi uyahlupha. Umalume ahluphayo. Uyabonakala ngathi uyahlupha. Vele nje. So, Jep, Sure. me All right, you're welcome, bro. Just tell us who you are, and then, yeah, we're going to take it from there. My name is Vino Kanyolwetu. Okay? His name is Liga. You see, there's another name that sounds Liga. 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 H-I-G. Oh, Yiga. Liga. Oh, okay. You see, I was not lying. Higa sounds very English or Western. Yeah. But my clan name is very close. Oh, Chwaha. Chwaha. Why tsunduka Chwaha? Mzino ezinsizwa. Chwaha. Uyamazi uChwaha? From Mzino ezinsizwa. Hey, bayahlupha bafana nawe nje. Hey. No, as the head of the family, I think Jepa All right, bro. Tell me. Manenzi Vulumlong. It seems like it's different with our Tonga culture. Ani yenze gating or nenzi mistake la paya bayangena, and then the yenza right at in the house. Yeah, it depends on which family. Sometimes they do it outside the ground. Yeah, public land. So we don't talk. They came to us. Out of all the houses they chose our house. So we welcome them inside our house, inside our yard. Okay. They came to us. So we're not going to say anything until there's something to talk about. So that is Okay. All right. So I think his question was, in our culture, before we welcome you into our house, you have to pay something at the gate. So we saw that the guys, bamemezile egate, naze nabavuleka, bangena endlini, nahlala ningakhulumi niks, and then you started talking. So for us, it's in 2 stages. Yeah. It's in 2 stages. There's an amount for the gate and there's an amount for uvulumlo. I think they will show you now how in Tsonga it is. So I think that was confusing for me because I was actually telling Japa that they made a mistake. Why didn't they pop up money at the gate? Yes. Yeah. I think because we're closer, kindness is like different. Oh. So we just welcome you. You can't let you just stand outside. Oh, nizolume izinja. Oh. So on your panel there, while you were busy negotiating, abekho abo auntie, bomamncane, it's only men. So Abavumelekanga. So into emadoda kuphela. Usho makubiwa kuyaliwa. Oh, okay. So meaning even the visitors who came to pay lobola, nina anibavumeli ukuthi baze nabo auntie or they must bring whoever. yeah, they can bring their families, but like they won't be inside negotiating. Oh, They'll be taken to a separate. Oh, and I've Oh, seen no that. wonder there was yeah. a Tonga lady sitting with the Xhosa ladies there. Okay. Oh, okay. So I think we'll okay. chat later. Yeah. Thank you for the insight and clearing certain things that we didn't understand about the Xhosa culture. Because we are scrutinizing while we're sitting here. I know that they did it wrong, but now you explained it better. Thank you so much. That's in Inkos. Bari vala khapa makoti. Inkosi tata. Inkosi tata. Siyavuya. Siyavuya. Jonga. Sivuyile ukuba nawe. Velaphi. Beba lo heleketa makoti. Semakoti ingakusura ta khapakhapiwa. Kasi va heleketa makoti kumbe kula ku ndliwa mucato wa Xichangana sweswi. Sweswi a ni va heti ku lovola. Ivi makoti u fana hi. A heleketiwa. A ku ndliwi lovola ya Xitsonga sweswi. Hayi. Ya Xitsonga yi kwihi kasi? Matsonga hina hi lovola kwani.
Manu vata sunda both ways. Ye ku lovoleni. Hayi ke karate kid. Van'wana va tisa makoti kaya. Ke ya bosh balances. Ne? Oh, everyone amkela. Eva mamkela. ba khapa kumakoti Ne? amaxhosa ba khapa kumakoti Oh, okay, no. Ita hlangana futhi mo ya vona leswi humelela kwala ku va unkhapa njhani makoti. All right, thank you. Na DJ Chungofu. Zithari ngopfu ka lebyi nga byi vola byo tala byi mbana na viglasani. Okay, uvosvoka. Itinthari. All right, rona mala Mbalabula na Nkosi Mabasa, Deputy Chairperson ya Khomanani Vatsonga. Deputy Chairperson. Yeah. Wow. And I'm Chema MC. Yeah. Military mus. Sweswo swa kwala na kwala. Se hi ku vona ka n'wina mi twa nga ri event yi fambe kahle. Yeah, languta leswi swi ri ku humeleleni weda na ku venue leyi ve at the last minute twa ingaku ya event yi famba kahle. Okay. Then kuna swin'wana swa mi to navela ku maybe I find really better leswi. Just coordination la yi ri kona mara na ndlela ni swi twisisa cause I swilo swa culture swin'wana hi swi tivi ngopfu maendlelo na ku loko mi kha mi swi acta out mi rava the props na the resources na swi nga endli so leswi swi nga hi swona naturally. So I think for next time just ku hi kuma venue ya kahle yi nyikaka allowance ya space but the rest was perfect. All right. Yeah, from my side me as perfect. Yeah. Swa tikomba ku swi endli hi mani vo tlhariha. No, swi na xikolo xikarhi lexi. Loko ku ri madivani lama ma ti-subject leti hi nga ti voni a ku ta ku lwiwini. Yeah. Mara mi lava ku vutisa laha master ka swilo leswi mi swi endla lawani vanhu vo volunteer ku mi lava ku cata na loyi or mi ta cata na loyi or mo hlawula n'wini. So leswi hi nga swi endla cause vanhu va chava matihlo ma vanhu yo pfula ku loko ke ni wa navela ku va la cataku you can just use this link and then out of that link yo kuma ku vanhu van'we from either side so swi ve swi hi olovisela Yimani nyana swi vula ku i sesulu ya nga senda na xerisa xi nga senda va lavana. Mara a ku na ku kecha nyana. hayi va loko vhiki leri sungula hi tshame hansi na vona hi hlamuselana ku swilo leswi timhaka to heta hi lava ku twa switori endzhaku ka sweswo. Then ka swilo leswi hinkwaswo ne hi ku ya hi mina leswi nge swi swona I feel like heritage month and then I feel like a ku ri ndlela yo ku dyondziwa hi tiva ku na malovolelo swi endlisiwa ku yini because a ku na sesi lava va ri ku hlayeni ku ri okay loko va mukama kun'wana va vuli leswi na leswi ka n'wina a ku ri timhaka ta acting or a ku ri timhaka ta ku ri hi lava ku embrace culture ya hina. Ngopfungopfu a ku ri timhaka to embrace culture mara a hi twisisa ku laniwa ku ta ku ri na vanhu vo hambanahambana se hi ta na idea ya narrator ku a hlamusela ku ri sweswi ku humelela yini ku humelela yini na xin'wana ku loko mo swi languta kahle culture ndhavuko wa hina wu va kha wu advance loko maendlelo ma swilo as much as a hi suki ka leswi swi endlisiwaka swona mara ni twa ingaku loko malembe ma kha maya swi ya swi kha swi advance maendlelo and na kwala hi ringeteni ku swi embrace swin'wana na swin'wana because ni twa ingaku na swo tala leswi hi nga swi endla swilo swa masiku lama leswi hi nga
developa hi fika ka swona tanihi xintu. It's not like leswi a swi endliwa swo khale ka khaleni. Yeah, and the only reason that's when I believe guri so kuna the research thing endliwa hi phela la hi le veta le Mkopani what ya ko vhiki leri taka mla ku hi tsonisa swilo. No, okay, no problem. Eh, ikhethe swinene Mr. Mpusine. Thank you so much for joining. Hi ta vonana nakambe ha vuya ni ri. Hayi mi kwale mbukeleni ready hi le ku va byeleni vanhu hinkwaswo swi tshamisekeni se loko mi vuya vhiki leri taka swi ta va swi tshamisekeni swi. Dango. Cancel. Okay. Yeah, go on. Minjhani ikhalanga kumbe mani because ngizama mina sontsumela khalanga. Ikhalanga production. Hayi mina ni hluva ra mixengu ni chavalala. Chavalala mayita khalanga mara. Na yi tiva khalanga hi actually khalanga hi fonerini mavhikinyana ndzhaku. Hi sunguleni la. Minjhani bro. Kambe mi chairperson. Outgoing chairperson. Nasibona kusimtani like mina mina ubeta mingena mukumani man. Aba edzelo ke vo mani. It's fine. Chavalala. Mina ni chavalala mchaveleri viti mchaveleri. Ni outgoing chairperson ya Wits Khomanani Vatsonga. Lava va ri kona la I deputy chairperson, outgoing deputy chairperson and the incoming chairperson ya Khomanani Vatsonga. Se mi huma hi ku so la ku mi masula ku huma kumbe mi huma hi ku exiyimo xi ngo humesa a mi ta tlhemtlhelela na. Ku vula ntiyiso ni huma hi ku I khale kin server under banner ya Khomanani mavo and no twa hi nga ri ku for mina ku ni kula in terms of the leadership skills ni fane ni cinca ni huma and ni phesiwara swin'wana outside Khomanani ni nga toloveli ku tshama ndhawu yin'we hi ku ta end up ni va ta gina ni va too comfortable. Okay, mara swi vula ku next year if mita ma ha ri kona la xikolweni a lava ku vutisa ku ma ha ri kona kumbe njhani. If mita ma ha ri kona mi ta va mi ri ma ha ri kona Khomanani. As a member. As a member. Yes. Oh, okay. All right, in byeleni la hi master loko mi kha mi negotiate laya mi twi va mi pandisa nhloko or mi twi swi ri normal ku vona ka n'wina ku mi nga mi ya teka ka rixaka leri hi nge swi vuli moyeni vanhu va nga ta va discouraged. Mi titwi swi kuyini loko mi kha mi negotiate swi endlisa leswi nga endlisa swona la? Ni nge lungi ku vula ntiyiso. Ni nge lungi. Mi nga chavi ku vulavulani ku mi nge lungi kwihi? Ni nge lungi ni vula rixaka. Amaxhoseni hayi ni nge lungi handle ka before hi fika ka timhaka ta malovolo vona vanhu lava va sasekini na n'wi mi swi vonini ne. Mara tinhloko ta tshika hayi a ni lavi drama liyani xikolo xa ni tika already a ni lavi. Mara hi ku hinkwenu mi ma ti-intellectual a swi nge fambisani kahle swi va kahle swi va easy. Mi tshama mu vo mudyoli wa ti-intellectual wu famba. Guys, we are not responsible for any comment leyi va hi vulavulaka hi maXhosa. Swi vula ku hina hi kota koka malembe yi vula ku hi timbara swilo. Loko wo va ri ka relationship koka ma 8-9 years. Dyondrangi la xikarhi la. Na kahle hi ku swa boha hi vonana kwala Wits hi ri ti-intellectual ho gina hi tiyiselana mara a swi tali ku ndla swona. Mara mi tiyisela njhani majola? Mi ni ta ku yini a ni hi nge humi i ya swi ndla a handle. Hi fane ina na ti-type. Va nga mi tikiseni swi ta ku vanhu vo tlhariha ngopfu a va joli so it's fine mara hi ku ya hi mara hi ku ya hi siku ra today swi ma ni tlhariha ngopfu ke. Mara hi ku ya hi siku ra today mi titwa ri njhani siku ra namuntlha? Honestly tanihi chairperson a na ku hemba loko a ni ri part ya leswi swa ti-performing act a ni na the-goosebumps. At the same time, I'm no real. I'm emotional ngopfu. And seeing Kuri with sorry, I'm trying so hard not to speak in English. But anyways, I was saying Kuri, we've put so much work into making this event a success, man. So seeing this everything that we planned come into fruition, na fan real kahle. Mara honestly phela swi ya vona na hi crash mara ku vula ntiyiso it was a beautiful event and ku va ti leadership ta ti society leti mbirhi ti kotile ku humelerisa event lewa I'm very emotional to say the least and I really wish ku na lava ta ku va leadership va nga continue this relationship hi nga kota ku yi endla na maXhosa man yeah you did very well because as mi kha mi huma mi kote ku hlanganisa tinxaka timbirhi
mi kotini na ku va na podcast yi taka mi pfumela phela ni believe ku loko a mi nga am alini a yi ta nga ri kona laniwani so na swi vona ku loko mi kurisa Vatsonga tsana Wits mi kurisa Vatsonga na le handle ma twisisi because hina hi ngheni a makwarela hi a TVET makwarela TVET but mi ku hayi Vatsonga hi vona va kha va endla so na hina ni as a ShaniGang a khensa swinene ni if vona swin'wana nkarhi lowu takutako mi va byela mi ku hayi ku na un'wana tshama hlangana na vona a va nani mara timo hetelela mi la ta ku Before Lamarco, okay. Let me just say this to ShaniGang on behalf of the exec because Rambini earlier this year, one of the episodes, and if lovely new concept, it was still a concept at the time, and if we were proposing, can we come? And we said, yeah, it's fine, you can come, and let me just say, Guri, we appreciate me supporter because I was supporting my supporter. Your presence here. I appreciate vanhu vakulu ka Gaza nation so ku va mi ri laniwani it means a lot to us it means ku hindle swin'wana ku va mi ti susa suka kona as vo Botirey as vo DJ Jap a vo ka TikTok na van'wani loko nga ri leswi a hi ta hi nga monangi so on behalf of my exec and everyone else I'm appreciator DJ Jap Botirey and na ShaniGang hinkwayo appreciator ku va mitini and everything and itsemba wa ta tira swin'we ku ya mahlweni man twisisa marito etele the last few words that I want to say iku as youth ya Vatsonga we should continue embracing and celebrating our heritage and our roots itsunduka la isuka kona man twisisa isuka mensuka Giyani uma kakhala mtala Wits evis mikuma ku se ana akoti no vulavula Xitsonga nga katsangi xilungu but spaces like this swi tsundzuxa kaya man swi tsundzuxa la ni suka kona ku ni nga nwiwi hi culture ya valungu ni nga nwiwi culture ya la Joni so ka vantshwa hinkwavo lava nga ku voneni lava nga na va hinkwavo ku nga ri vantshwa ku ri vanhu hinkwavo va xakaxaka ku hambanahambana ngopfungopfu Vatsonga a yeni mahlweni hi tlakusa tribe ya hina na hinkwaswo leswi swi fambisanaka na culture hi ku itsangiwe ngopfu laha handle so loko ndla swa so va kota ku hi recognize so with that being said inkomo ya maka khakhala ni hala sinele ka Gawula endhawu leyi loko u ya ne wa swi twa ku la Xitsonga xa ha ri kona makhwaya ha ku swi na ka Gawula so na hina ni as development ya Gaza vo va isala va nga yima la hi vona mi nga voni loko hi rhangi ngoma hle hi vo ti mastermind behind timenemene ta Gaza va isala va ya hi vo va researcher hi vo ti mastermind ta hina hi to timenemene ta kona le va maxava maxava menemene nkisini thank you so much danko wa xi vona xikandza lexi ku xa metse ile ankeli na lavo ala tihomu ankeli mahlalela la Ya ale ma. ala tihomu yuko biya liya minjhani malume Kula mjani? iko malume man No, aniri bakulu malume lava. oh ibakhulu bankulu okay ibakhulu man Niri bela na trusted. I'm Dakwin. Those are Dakwin. I'm popular. I'm spawning. You remember with Rayo Malume. Okay, Malume Mjan. Mer Bishop Shop. Bitu man. Nzalo masaole. tsenelanyana hale but Before you kula ni me online. School of Management. Maswan, he wule ku skanda so science maswan. swin'wana xa science He wule. Ku biya swa pfuna ne. no biya Madotlari. Ajibona. Ikuphungela. Hey bona ari stage ni. Uba lava benge ba khawenda human resource. No mabe kai mara. Kangobe. Kangobe. ayitsiki kwalana Okay, all right. It's fine. se malume un'we mi yo choose ku mi la ku kokela tlhelo la Ibakhulu amalume. papa hulu Akova swa stage. ene vula swo kwala stage loko ma riheza mi yo mi la ku va le dia jo Doko ke tlhelo. No, kahle a wa te ku tona ku kokela tlhelo. A ni nga ri ka cast. A vo kokela tlhelo hi lu. va komba n'wina Va komba mina mi ntshe nchuo. Bro. swa mfanela Mangena tipotiki la campus. Ah, hi hlukumisa munhu. Loko zona tipotiki le ka kala tlhelo. i to nga wisi ku vandla ri mara Mara asuri njhani ku khamba ekala. Swi ri kahle swona. A ko va ku vona ku chuhanyana no a nga ri organization a nga hlangana swona mara
but I did well. And then me couldn't come to me act and she catch. I'm gonna correct. Kereke nifana but maju. Amara me se bai. Mshikuma kube. Kwala one. Kwa. Hey, Ene sa me se disa son. La go story le so ekto kereke. Awu engwe sathane leso ami siyenda. Kumbe mina mwana uzopa. No, it's very talented. Thank you so much. Sepra xin'wana lava ku xi vulavula ka vanhu va ka Gaza lavatsongo. A mina xo xi vula. Watan discovery. Vanhu vo geleza. A va vulavuli ngopfu. A va na mahungu. Thank you so much. Sorry? Okay. Mungo vitana lo kha vulavula swinene ne. Ankeli ya kona. Ikom malume ayiti malume. Aro pandisa hloko. Mujare malume. Mfukile manu with. No, rangwini ra mapela. Chabu. Ani yitu malume tsena Eh, Miss Chow. Chow vele kwi. Wale 14B. 14B. Ka homu. Kankomo. Ka homu. Oh, kankomo ngempela No, isiswe komo na homu. Ah, makuwani wena. No, maka. Voice le ya malume ne, ya malume. Yeah. Yiti koma ku ri ya mapela, mayiti. Yeah, yo batani tumbulu. Mane. Ya n'wina voice ya n'wina yile yo va hansi loko khamela a ni ku mu actor phela Ayo tlisa. yo va tani hala It has been material. Me titwe njhani hi leswi swi humelela la namuntlha? Leswi swi ndleka la namuntlha swin'wana swa xiyimo xa le henhla ku kota ku dyondza swa mindhavuko ya van'wani na vo va dyondza swa hina tanihi Vatsonga mavona. tsinela nyama lo Na ku hina van'wana swi hi teka out of our comfort zone mavo hi kota ku va ka space xa open la ku nga na vanhu twisisa ta ku ri experience yin'wana kahle no mara mavona va yisala vo lunga hi ndlela leyi ku tshova timbili vanhwanyani lama xikolweni lama so Ye lunghi ngoma. a di lungangi na ri tiva leti Mano va tlhe va pfuretela so. Mani vutisa la hi malume loko mi ta va mi vonile leswi swi humelela la loko mi kha mi ya lovolela mzala. Hi ku navela ka vun'wina bya mapela. Mi twa nga ku mi nga mi ya lovola la. a ni nge Why? Va sasekile musi. va sasekeni mara a ndzi tshama ni swi hleketa hi ku teka mikhosa mavo la u teka Gaza n'wini a me ni ti lavela mavheta mavenda Oh, Venda mascot. na swi Swi vule yini? hayi leyi na munhu wa muvenda leyi Muxeweteni wa mithu. la u ta lami ngu muxeweta hi na xivenda munhu wa mveta mara no tsakela ku teka mavheta mina munhu sweswiwani he vana Munhu wun'wana ndzetaka. Sula a nge woni kanani. sorry o ku sava n'wana ka hina va la muvenda nge ku teki I mean, munhu wun'wana. A nge ngheni kanana. no Okay. no kasi the way mi vulaka ku kona ntiyiso ha kona n'wi yuze mi ya mahlweni yaleyo loko se u fika nkarhi mi ta teka muvhenda lowu mi lava ku yena inkomu Hayi, swikandla swa science wa swi vona leswi. hayi nawu Nawu, lo no, yi yi rhombile. rholiso yane ani lani a hi timhaka to yi vulavula ngopfu i timhaka ta leswi swi vulavulaka hina hi tshamaka kuma ti-letter of demand ne se ni ta hamba ni mi text mi ni pfuna hi mihleketo ne mativa Thank you, Danko, malume. malume Sure. minjhani na Minjhani vanhu? hi le ku xiyoteni ka n'wina sweswi minjhani n'wina Hi pfukile minjhani vanhu? amcati heritage leyi na mi tiva ku hi content leyo cata mi kha mi kata ku A cata ni lunghanga. amkati Receive ka ti-text ya rhumiwa na the community. Mara before ya mahlweni a va byeli vanhu ku hi vo mali. ya Real name. A ni ku hi vito. a ni ku n'wi real name No, vito i Chester. okay Chester wa ka Hlungwane. So Rasta Berry Nthe Chomi. A ku ri ku 2009 2008. why va n'wi star big A ni swi tivi ku mfalo yani i ri twe ku vito leri a fika ku na a ku Chester Berry. okay Loko a ni vitana hamba ku Chester Berry se na me ni gira se ni tolovela kuma ku laha tikweni se va ni vita as a Chester Berry se ni swi vona ku ri leyini se me ni ri tsemakanya ni ku Star Berry se Star Berry leyi yi sukela ka Chester. master
a ni va voka TikTok mara ku hi close nyana ni nga Swahili. hi hlangana vo hakatima hi ku dobori mara sifana humekale mi titwe njhani namuntlha loko mi tivetse loko mi vona swilo hinkwaswo swi ku endleke namuntlha la vetse swa ku ni tsake ngopfu ni twa swi ni tsakisini ku tikuma ni ve phati ya leswa even though a ni nga swi tivi na mhaka yo fana leyiwa mara ku va ni kume ni humelerini ni twa ni khomeka kahle ngopfu na ku vona Vatsonga va ka hina va ri hi ndlela leyiwani hi ku na tolo a ni ri ka yin'wana hala Brixton na yo yi fambe kahle hi fike hi cina kwalaho a ni ri rin'wana wa vabi va nenge se loko ntlha ni taka leyi namuntlha no tiva ku lembe leri ku va ra mina Se na tola mi ri ku dyeni. Phakiwini. swa mahala ni phakini tolo a ni ri west tolo plate yi fika nyana kun'wana la Allah matabojomi Allah no thank you so much for joining a loko mi shota nyana ku vanhu va mi tiva ta mi invite kahle ka podcast alright a ni ta fika content ya n'wina ni yi le ku trendeni mara ma ti tumbeta n'wina ya I joined the live and live vulavula ngopfu na ya John yo va n'wina ni tshama ni ndosa ni languta ku ya Amerikweni u ta yi tiva njhani laha ku ri yo Xhosa berry ka TikTok ku ri goldfish. Gaza boss se ni ta fika va ante va fikini ne okay no problem va kona wala kusuhi mo xota vo anti ne hi ta ya ka n'wina alright thank you minjhani hahani Makini minjhani? mpfukini hi n'wina mavito Vutlhari Xilenge. mavito ri vutlhari mani vutlhari xilenge vutlhari a wu dyondza vetse u na vutlhari swa boha ta laha ni vutlhari na vutlhari xilenge from kwihi Suka ka Mbhiza. ka minga vafana malume mi nga phela yeah no it's fine namuntlha ni vone mi ri laya a mi ri ku ekuteni kumbe a mo hlaya xiphati n'wina a mi nga weli ka cast A no hlaya xiphato and then ku va ni wela ka cast je va ku fana vanhu vo cina a hi cineni mara kungukulu a ni hlaya xiphato. okay se si lava vo hlaya xiphato kambe masingita ne u ma hala ka minga U huma ka Matiyana. mara hi swa tirini Ya hi sayitini kwa hi le kule. se swiphato leswiwani mo dyondzisiwa ngopfu xikolo swa hala ka minga minje phe hala ka hina ku hala dingwe ya a ma swi rhandzi kumbe xikolo mo nga xi rhandzi hi n'wina mi hlaya xiphati lexiya xa namuntlha ya nambara ta n'we mi nyika producer laha hi ri hi fane hi va endlele swona ya so mi titwi njhani namuntlha hi vhele namuntlha Event ya namuntlha a yi ri kahle swinene ni titwe ni tsakile swinene hi mhaka hi kotile ku vona ku ti-culture loko ti tekana ti endlisa ku yini a ni nga swi tivi ku Maxhosa ma endlisa ku yini loko ma ri karhi ma va ma kha ma tekana na Matsonga nkarhi wun'wani na swa Xitsonga hi ku la ku endliwaka timhaka ta negotiation swa mulovola a hi ngheni a hi swi tivi no swi endlisiwa ku yini mara namuntlha kotile ku swi vona hi mahlo ku ri swi fambisa ku yini so a swi ri kahle ngopfu ni twa ni tsakile swinene question leya n'wina se mi nga swi tsakela ku tekiwa hi Mxhosa ke kumbe wa tinxaka rin'wana mi ya kwendebele ni nga tsakela ku tekiwa hi rixaka rin'wana ku nga ri ngopfungopfu va Maxhosa mara hi tinxaka tin'wana mi nga swi tsakela a ni swi tsakeli ngopfu ku tekiwa hi Mutsonga ma vona ku hava Mutsonga swi tsakelaka swi ya le kumba swinene so no lavani va ri vala ku tekiwa va ri Matsonga va malavi for the first time le va swi lava le le va ri vala ku ya hala vaka timbi lebyin'wana why mo hlangana va mavisinkwa mbilu ne no vana hi sina ku tshova mbilu va ta hi byela off record va ku Matsonga ma va vavisingbili a va vuli swinene ku Jonathan wa ka Maphophe u ni tshove mbilu no a hi timhaka to tshowa mbilu i ku va ni lava diverse nje ni tikuma ni ri na vuxaka na tribe yin'wana na mina ni dyondza tribe yin'wana va Matsonga hi ku ri na vona so ma va tivela like ku kula na vona like a ni nga swi lavi ku va ni fana ha ri Mutsonga and everything maxava wo twa ku Matsonga ma loya ngopfu kasi na kwale va loya na kweswi le time stage hala sometimes ku tshama na vanhu lava nga ku tiveli ku swatso mara va ta n'wi tivela mara it's fine i choice ya n'wina ya waka timba byakwe le handle no a khensa ngopfu ne va mi Joni thank you so much and then hi ta tlhela mi vona mi ta ka mi baxibela na next week mi ta mi nga ri kona mi ta mi ku hlayisa next week is Thursday a ni swi tivi ku mi ta hi vo karhi muna ni hi va na titlasi swi komba ku hi fane hi manyukuta loko ku ri ta va please mi manyukuta ni lava ku vona ka mi baxibela mi lava ku ngheni na n'wina ya ni xi cini phe mina phe ma swi tivi ni nyiku ngopfu a hi huma ndhawu yo mina n'wina ya so next week hi mina na n'wina hi ta ri ku cineni swin'we maxava ni va bukini xicini ikesile sweswo swa laveka va ta se si lungi ngopfu
ilungile Yeah, mi tsamana vo tlhari va nga lungangi mara phela a ku na le makarela ndla human a vo resource vona tikhamera na va kuma ku heyi ya karhati yi fanele na swilo i kombela mhananhwana hi kombe mhana jaha mo veka xikapani kwalaho a va ti na xona na hi biya i cold drink vona yi tshami njhani a leyi mitsonga leyi humeka huma magoro leyi ka magoro before the way va nga ti londlaka na ku rhanga ni tiva before vito la u rhanga ni tiva ku mi huma ku hi kaya ka bungeni ya swigubini ka xitachi kanjhaka ku na siswamina Viva garage hala viv kanjhakanjhaka ku na siswamina vo hlulani midaka vaka hina phela i makhelwani wa mina hi makhelwani makhelwani mina wena mani vito mbito hi mina ni sukumasiya sukumasiya okay kusuka kanjhakanjhaka makhelwani wa ka midaka hala dj alright sesikale swa swi humelela namuntlha mi titwi njhani hi swona a ni twa swi saseke ngopfu a swi nga ri hi ndlela leyi a hi swi languterise xiswona ngopfungopfu hi mhaka ku ti-preparations a ti nga basa ngopfu hi mhaka ku a ni hi vana va xikolo vanhu va va ri na ti-assignment loko hi masiku mo rihesa van'we va ri na vanhu va lava ku submita vanhu va na ti-extra class se ku ri na sweswiya swo a hi kotanga ku practice hi perfecta kahle mara a swi sasike ku tlurisa leswi a hi swi languterise xiswona se ka role ya mi yi tlanga n'wina ka ma mi ri mhani wa jaha mi titwi njhani loko jaha ra n'wina ri suka ka Gaza ri ya lomuya maXhoseni swi mi khomi njhani a ni ti vutisa ende mi tlhela mi ni byela ku makoteliwa loko mi n'wi languti matsaka hi yena a ni mi vona lano ri mara a ni kumbexani i ta teka ku na sesiwa ka ngoveni mara loko makota ya vona okay vulavulani a ku ri na sesi hala va ka ngoveni a va rhandzana na buta sesi a va no va hambanileni no a ni swi tivi se mo mara sesi ene xa sweka se le wa mi tshembi ku ta sweka ne ta vona swi endlisa kwini mara ri ve huma ku hala Eastern Cape fambisiwa mara question ya mapela hi leyi n'wina mi ta swi lava ku tekiwa ka rixaka rin'wana mina mina leyi fanele ri na munhu wa le handle okay mina munhu mara a ni twa nga ri mara mina u teka hala nga mana mele kahle kahle hala mina uma kwani hala ya vula kunene ka Wata munhu loko wa zaku u lava ku teka kunene ku vanhu lava a va hlamuseli swi endleka sweswi swi swi endleka va kulani loko hi nga hi interact na tinxaka tin'wana laha wa swona ku na cultural disconnect ku na swo tala leswi ma ku ri a hi fika hi nga hlangani ka swona swin'wana ka hina swi normal ka vona vanhu ho delela sweswo taniyani se that cultural disconnect leyi va ku ri na yona can be quite a turn off I won't lie like loko munhu mi kha mi kumbexani ka interacta na munhu wa rimbewu lerin'wana ivi ku va na ti-cultural disconnect kwalaya na kwalaya swi va turn off nyana mara ni twa nga ri i swilo leswi swa a swi bohi ku swi va a hindrance like swa i swo like culture wa dyondza tradition wa dyondza so even though swi nga teka nkarhi ku i dyondza hi ku hetiseka na ku va va ku amukela kwele aka rixaka leriya rin'wanyana it's something sweswi swa ku va ti-obstacles tintsongo ti nga tlulekaka okay mara leyi ka malamulele hi ta yi vulavula off record thank you so much for joining ne thank you seseni hani va mali hani va ku fuma hani va ku fuma a ku ta ku ri mananyanisi minjhakani fikile ngongweni kona loko mi kha mi tani DJ Bala hi nga ri hi ta vulavurisa xilungu la ya mambito makhanani oh leri viti hi rona makhanani again no mavandezi ya mara I grew up in Gaza so hala hina huma konyana va ri va huma vandezia but va huma kaghi rito le halaya mara ku na swikandza swin'wana swi vona we ku swa le joni a xaka magoro lexi u xi vo kahle xikandza kwa lexi a xaka magona no se mi titwi njhani hi siku ra today everything went well everything went according to planning lexi xi nga hi disappointa ku wena because a hi lave ku swi endla ka
library loans were like space issue. But then everything went well, eh? Yeah. Yeah. And then if kuna swin'wana mi lava ku mi swi ngetelela maybe next time mi ta ma ri kona next time. To be honest, lexi ni nga ta xi vula i ku I don't think we know our culture that much. Okay. So I feel like hi fane hi dyondza ndhavuko wa hina cause leswi a hi swi endla laha hi swi endla hi ti-last minute hi ku vutisela kaya ku ri kambe loko u ndla so u fane ku hi rhange hi vutisela makaya. So I feel like next time that's where we're supposed to fix. Hi prepare ka ha ri na nkarhi hi vutisela ka ha ri na nkarhi hi nga tli hi ti-last minute hi ku leswi a swi endleka laha swin'wanyana a ku ri freestyle but handle ka swona mina munhu yes mina munhu xivutiso xa tshungu wa Gaza kumbe wa Gaza So mara okay. So mara mo kumacho ayo kuna va ku hi mbutisa ku a get awa mina munhu i munhu a ta tambutisa ku mi nga tekiwa ka tinxaka tin'wana handle ka ti nga ri ta ka Gaza. Yeah, I would definitely. A mi ta chuza tribe Probably suit. yes vara kuna munhu loyi a mfutu a nga busy kumba la ni swivonini mu vula ni vito he Mateo okay no ka vo tala va fika va tala va a va na vanhu ya n'wina mi tshembekile hi pela a ku na di-intellectually da rhandza vakatimba ni a ku ni na why ku va tshembekile va ta va na munhu a va jikajikana ni komba vula ta camera leyi ya mixeweta munhu wun'we hi vito na xivongo Vatswari va ta swi vona ka. vatswari va na munhu munhu no thank you so much for joining me. Thank you so much. Okay, so now all right yeah okay all right imata tsama awu vavani vinyi va vakatimba mi nga va cuca kwale va ciceli Malanguselelo mako. Mi vone DJ. Ya va chavisa yi. va langutiwa ciao ke mo ni sungule ciao ke minjani Kona mjani. ni pfuke hi mara swi wrong na munhu a ta ka n'wina munhu a ta ka n'wina fa ku ku njhani ka va ku xota ka n'wina va va xota yona ku hinkwanya u titwa njhani hayi no Ari na yona modle yo authority leyi leya vo Davida bibeleni ciao ke minjani kona mjani. hi pfuke xewetani va mi tlhe mabyeko hi n'wi mani Minjani. yeah Baba fuki. no ava va swi no namuntlha ri kwala Wits kwalawani and then ta khazana DJ Jepa ku va hi joinini ho va pharaketa a va nga fit ku va ri laniwani but va koko ku hi va tisa it's fine then hi khesa maxava kwaleno hi tile ku vuyeni ngopfu mani maxava hi vo va hi chelelaka na timali ku hi ta hi driver petrol Vona ku mashava va busy ngolo mgobozi ngari ko. yi va yi ri busy ngolo mgobozi a nga ri kona loko se va ka va swi vona lava nga vhaka le kaya la va ku mi chelela va Gaza boxa timali Vona yi twisisa ni ku hina gezi ra copeta lava nga na ku dyela no ni ku mgobozi a ri tangi Wits ri chayela xilungu mgobozi yo pfuka na punzu i decide ku endla tipani tin'wana. la a cha xilungu a yi chava xilungu Vula swona. ku huhiwi la kusuka gate-ini No. so no No DJ Kinsi ngopfu. Yeah. Wa befikini. Kambe next week Thursday 26 at 7 o'clock hi ta va ri kwala Wits again ku ta ku ri na xigaza i Gaza Thursday lexi xi ka xi endleka laha ku ta va kha ku tika ngopfu hi ta va hi ri kwalawani na varhangeri va hina mi nga chavi va varhangeri va hina lawani maxava n'wi mi tshama ka mi chava ku na vanhu va kasi maxava hi loko ni posta n'wana kasi khoseni hi xifikale xi xa xipuku so thank you so much mo fe fa ta bless ta ndam byela mo fe pfala mi nga rivali ku subscribe mi like mi share ka ha ri na competition leyi I think I se pfala ne I think sale leyi 10 days competition leyi ya ku ri mi byela vanhu ku va subscribe loko mi za mi hindzisa 10 wa subscribers lava nga ta va ngheni hi mhaka n'wina ma hi forwardela yona ku mi kota ku wela ka vanhu lavaya hi nga ta na vona le ku dyeleni leyi a ku dyeni that since competition leyi sungula DJ Jepa va tlhe ndzhaku ka mina ma ta ku dya ne ku dyeni yangwenya na next week a vuya kwala to dya hi ta va kha hi vuya mi nga va nyiketa ti-contacts kwala hansi kwalani to share ka competition ya WhatsApp na email
Okay, contact number ile one. Here is 067 028 4755. Mingazi mngena muku hi, hello, mi sharp, mi right. Ngena na makeni mingazi mbilela. Yendlela ushona. Na email ikona at info@shangani-gang.co.za. And mingatsala at lingarangani bule. Miri info@shangani-gang.co.za. Number nangeta nakambe 067 028 4755. Nikolai leka Shangani Gang. Thank you so much for joining.